men fof salminama wona o ma o kala mon daruma en tout cas no wawi darde Jama TV et tout le temps et tous les RBR donc andi meri ko no woni don Jama TV ko télévision mo souvent ko fallo bon allez hande no yari spécial émission mon daruma ko wadi tay spécial émission Binta Lali Show promotion mon daruma en tout cas ko dum doone wadde à tout temps et à chaque fois donc andi no Sophie no Paris donc andi samedi inchallah arayde maison de la wala centre culturel de Bele Senghor ko dañi ande watte faya bonde e manam olof ko rahasi dum ko samedi inchallah e donc andi ko sati ko no lati donc si fe idon e salmina jama foppo na o ma o kala monda hooma no darde télévision e salmini dum e yeltalike dum e andi jama fop vraiment e arti ande kadi ka émission may noti bala commission men ndaru yida tous les jeudis kono wowiri non acca hado e yada téléphone on law salla jabi wala 78 116 82 38 era yetta so ben kala mon daruma no fala jentade wala darde be nodda en direct ka Jama TV ka télévision men donc andon e samedi le 2 et lundi le 2 octobre e wanno ko lutta fillede ta sek Jama wi wawata wonde be hotiritani parce que ndiyan na wonno ko yette soɓɓe family wawa e bonnugol hunde nden laati walla wawi wona goto mono faala o noon kadi yo continue waɗa par ce que ko noon mo kala ko reli kon ko ɗum wata donc mo kala kadi ko sanki kon ko ɗum o rentoyto yo Allah hokku en mo kala mbawde ɓernde mum nden waɗa ka moƴƴi e ka moƴƴi kadi donc ara en salmini Jama on fof en andiniɓe concert men on en arti e makko Bele Senghor Salla Diaby takkol Jama TV ɗo tout juste ko ɗo concert on watta Bele Senghor noon kala mo anda yo ha lando lycée Kennedy walla ala ha monument renaissance sa landike yo hollete koynete Bele Senghor ɗon wono ureɓe kan Dakar ɓen kam ɓe andi ka are premier are BRT o ko ɗon woni Bele Senghor donc ureɓe Grand Yoff Parcelles partout adnalla on no andi ko honno wiyete Bele Senghor ara en salmini Jama on fof en accali hay e goto e kala wono dari télévision on kadi acca ka numéro téléphone ko 78 116 82 38 kono avant d'abord yen hollu ko feƴƴi tuta sek kon en aray taw ndaren clip goto donc andi la mari invité ɓe jiwɓe amoɓe ɓen ɗiɗo ko invité ɓe molanaɓe Salla Diaby ɓe ara julɓe nata ka plateau may ndaren clip may ndaren ɗo yen artuta bo e ka feƴƴi tuta sek kon ɓay ɗon andi voilà waɗana toon amateur o fita yo heɓɓe mono ko ɗum waɗi si ɓe addi liyanɗa mais may taw ndaren clip goto arten ka plateau men Jama TV arten invité ɓe malgré ɓe tardi mais arta e maɓɓe Salla Diaby par ce que hande ko spécial promotion wonde ɗon andi télévision on en chantier kono min accata piji ɗi feƴƴa e ɓawa mum may ndaren clip goto tanti Binta Lali Show arten Salla Diaby ka plateau men acca régie Girasi,
Mama girasi, nafi girasi, onko boboma. Ubaga titi girasi, baba baba ya baba labi girasi. Baba bebura bebarga, baba labi girasi. Oda jaga bebe yara limi. Yaga baba baga suba. Bintalali wala sur parti men joni mawe parce que mi be la gaddo fi lan quoi donc pare kambe do gandi si yima morso gira si directeur général espace TV ko dum wadi stay ko solo solo do gandi ko tudder de club madon ara en salmini jama fop salmini normal sereji di fop nga kala ay goti prépare per fop de concert des concert ajabi talali so inshallah Boubacar Horeya Eva Yang artiste bego ya Matimbi donc fils de Margan on kan comme Mali inshallah faut konto wonata ko bala santi kitel Blessengor ko don wonata sallallahu alaihi jabi samedi à partir de 21h jusqu'à 5h du matin par law nata sata nyama parce que jama betay wadde kon grabe aka mawbe ha de no jirab ma sonna e bakbe amo be yibo be wi ha jor ko maka teme auditeur kalli assalamu alaikum allo no marti do jang nala mo do jang alhamdulillah no dame be honno adi bala no do e fas wonda do de jang dan to nawel de Bilandi non concert bintalalo déplacement du tasek adama ko fas kamondo inshallah ko du fedi to jandu nawel de ton alhamdulillah o gala non bad pintala kambe odo kam baba mali kam ko ba mali bintalale ba mali bintalali baba mali d'accord kono ko bintalali yidi baba mali yidi futa toroka afami no salla jabi jokani ya kadi present by some special bintalali madame mama kawresen donc inshallah merci beaucoup jaajëf merci beaucoup allez 78 116 82 38 78 116 82 38 premier rio no inshallah do jabe salmini kadi jodi be Medina Dakar be nyandi on télévision article mabbe do e Medina ka fewndo monument premier BRT on ci darde ka monument ka foji didi deux voies ji din waddon yaltugol centenaire ngol ara ka monument ara ko don télévision ngol woni donc face monument Kolobano ara salmini jama fop be yegitale goto salmini acade kundara kankan mo yurno ka télévision do parce que do gandi kanko ni defude be artiste be nyama Akio Diallo président de famo kankan mo dar defo émission go salmini Aïssa lamde mo subo jang kanko e Mamadou Binta aussi chargé de mobilisation kano fondo Boubacar Horeya aussi musique kam kan be jago do goni ni inshallah si me invité du men tawte parce que do gandi ko sati ko la salmini président mara bari bantel président beron kata donc hande la belande beron ki hande so fala yayi donc salmini Safiatou Kadi secrétaire général alliance de la sous-région salmini monsieur Mas Diallo mo ndaro ma kanko jogi artiste gi fo o kanko woni président KFON la Guinée et salmini moƴƴa salmini encore une fois Sissoko monsieur Mamadou Salou Bari le grand guitariste
voilà monsieur jo Maimouna Mali o kanka do salminama salminan kay kadi wano ñaccali hay goto sereji ɗin noon majina hulali Kumba Silla maren jom mi andintinima o concert ko sabuma an e majina hulali e kajjatu timmi watti o concert par ce que ko wi on ari on amali law kono ɓaytu si Allah jaɓi on amali on yi ko hajjatulali wadde ko yo min ɗaɓɓita ko deuxiéme concert min ɗaɓɓitani on sere fotti fooli rewɓe sans rival kala monaɗa hoorema no ɗo e Sénégal no noddita samedi inchallah Bele Senghor waɗi fijan jalen amen fijan par ce que ɗon andi Bele Senghor ko sal gonɗaro ma ko sal labaɗo jalo kadi ƴettuɗen pour ko on heɓa aération tawata en tout cas yone ɗon ali 78 116 80 38 ɗen toɗa bintalaɗi e baba maɗi régime sa waɗi pré adnana bintali e baba mali naden ɗon na ɓendi ɗo mo kala daro akkude par ce que ande joɗagol ala ɗo mo kala daro yiye gonɗum ɗo wawi ñande e fote yiide par ce que yaali kono noon hande no gasa ɓe holla en ko homɓe kadi wiyete Mariam Timbi e Maymouna Laɓe mahin laren bintalali so baba mari mi acca mi ƴettota auditeur kadi allo oui on jarama ɗo e jam yoni ala ton alhamdulillah to noddam e honɗo inde honno nodda honde ɓe noddan takko mon ɗon ko essena monsieur Alpha ni monsieur Alpha oui diye honɗum fewndi ɓe atan mi nani gunɗo ma no feeñi toon gunɗo men no feeñi ga gunɗo men no feeñi ɗum koye dimanche gunɗo men no feeñi ga no feeñi koye dimanche ka e dimanche inchallah teddugal ma mi nani wuure ma ko nandi wuuro fini non mi inni koye dimanche ka ko dimanche inchallah voilà Alpha merci beaucoup ɗum ɗon noon ɗum ɗon Allah tan yejjito sabu la sular wonde landi ko hoɗɗon DJ Lamzo minen woni galle gotel mi anday Alpha mi anday ɗum tahol mi dabbimade teddugal ma si Allahu jarɓi sagwani 7 heures du matin ɗo e laccirde ñamerelan tawa vraiment ɗo e laccirde ñaame sago Allah tawa inchallah DJ inchallah barke mi weltike noon d'accord mi ɓuri weltade billahi mi weltike moƴƴa vraiment sagoto haray mi nani kadi ko hen sur alan kon kafi joni waɗ maren le 16 non allo le 16 oui le 16 ka mariage mo ka waɗma maren ka mariage le 16 maren ango ɗum feƴƴino feƴƴino neeɓi Alpha wi mi nde waɗma ka mbiɗa yaali wi mi waɗma maren ma ka kono feƴƴino Alpha ɗum feƴƴino yawtino ɗum ko le 16 feƴƴi ndu le 16 octobre e novembre ndu mais bonaɗi inchallah ala bana probléme nani y a pas de problème ara mi heuri ko nande siɗa jaam merci beaucoup salmini kala man daaro Jama TV haray ko hunde woto yo Allah waɗan en jaam d'accord haray ko teddungal fof kala man ni daaro e yiɗuɗo e pullo Fuuta Guinéyenjo d'accord yiɗuɗo yedde haray foppo min ɗo hiwro ɗum salmina ɗum haray mi teddungal maɓɓe teddungal e moƴƴo ɓenna bo amon haray ko e dimanche Allah jaɓi holko Colobane wiiɗa exactement karam mi salmini maali fof maali kala ko wiyetde ɓiɗɗo maali kawni hara mi hiwri kam salmini juuɗe non est ce que si communauté Guinée ko fo yeehi ɗon nde ñande ayɓay ko yaano o wiwmami jungal ngo miɗo weeɗi ngo inchallah posama miɗo weeɗi ngo si Allah jaɓi ko si Allah jaɓi mi yahay mi yadda e délégation ñaa merci beaucoup ala benn probléme mi invité fof mi teddini fof haray teddinga fof miɗo habbi kadi fof si Allah jaɓi eyyi haray ko ɗum natnoga hiwragol ma haray anndingol ma miɗo hedde adda miɗo darde ma haray ko Allah waɗan en jaam merci beaucoup albarka mi weltike dewro ɗum kadi ɓeygam okkanon ɓeygam kadi a okkala Alpha Daro on merci beaucoup ɓeygam Mariama e ɓiɓɓe amen fof mi hiwri komi fuɗɗora Aissatou Ba ha heddi ɓe fof haray Allah waɗan en jaam allahuma monsieur Alpha eyyi mi hiwri ko madame o merci beaucoup DJ merci beaucoup monsieur Alpha depuis Colobane salmini ɓeygo mi salmini e sans fajon pour l'instant si Allah jaɓi e dimanche inchallah e yaha illugol bo par ce que ɗo andi Alpha ko weldijo men alors dimanche le 15 aussi
iɗon anndi l'association des Suusi Foli portal fi ɓantal wayno Suusi Foli la portal fi ɓantal président Dakar sukaɓe arma ko ɓe duguntunni maali ɓe organise tournoi ballon molana tournoi mo 20 équipe si Allah jaɓi inchallah aray ko samɗe dimanche le 15 ndiɗo woni ouverture o ko terrain yakar de Grand Yoff inchallah terrain wonɗo ka autoroute o kala fala ɗo yahude kadi haray men andini on noon Suusi Foli ko yimɓe ɓeyanata hoore ma ka no wakkilani communauté guinéen o surtout président o monsieur Abdourahim e vice président o monsieur Ousmane Coulibaly haray meɗen noddi kala eke participe ɓe fop dimanche le 15 inchallah ye yaw e fop mobilisé ɗen ha moƴƴa accompagner monsieur Rahimi accompagner Suusi Foli une association parce que o tewi passe o wi o ittira kadi tournoi o monsieur Mamadou Saliou Sow le président parti ensemble pour le Sénégal le directeur général l'ASP donc aray ko kamɓe kadi ittira tournoi o inchallah aray coordonnateur kadi salminama Habibou salminama maren ɗon andi kadi maren on ha maren tournoi o fof ko Djio Diallo kadi ƴetti ka ouverture ka final e ko madame Djio Diallo madame la présidente de femme de Médina acca ƴette goɗɗo ka ligne allo nam ala ton no marsiɗoɗa jang jantun ko Halimatu Gueltape mdande inchallah ko Halimatu Gueltape ɓe Halimatu Gueltape a ñakkitilam mi anda ko ɗum waɗi ɗaccita Halima de ɓay jang jantun no welde alhamdulillah kon ɗum fewndi Halimatu joni mi ɗema kam mi ari ha kamum Fass nde ñande mi yanowo kam ka madame ma mi yirti no joni miɗo télé on no ɗo takko kamon ɗo fewndo honto fewndo ɗo meɗen fewndo ka devoaji ɗin argo centenaire ɗo jaka ma invite ollam mi yaha ɗon ka joni noon si mi invitima ƴettay rompo e Fass on tun ka marsera continue a tout droit ha yattugol ka are BRT o wonɗo yawgol Kennedy ko ɗon min woni woɗɗa hay seeɗa ɗon kay machallah ɗon woɗɗa hay seeɗa wallahi yo Allah ɓoy noon ɗon amin Halimatu aɗa nawrtelem yeeso minen kay ko Jama TV tum min siwata no alkayla gandi ko a franci guida miɗen ɓaawa mon merci beaucoup a weltanama ɗon no modima himo e jang no fay koye no e jam na humpitade maɗan on himo e jang awa alhamdulillahi Halimatu mi juurinoma merci beaucoup mi weltiƴa nan o kala musique kewɗo on musique himanaɗo Guinée on kay sikkindi en fof himi ɗon ok d'accord fitiri maɓɓe o nde ok d'accord lan habbimo noon joni inchallah Halimatu ok d'accord merci allez 78 116 82 38 78 116 82 38 ko ɗo wiyete Jama TV merci Halimatu vraiment ko a fidèle autrice jo ka Jama TV en salmini kadi Halimatu e famille mum fof e kala ko welatamo kadi haysi ko tori nde o yarta ndi hara en salmini on fi haray ko honɗum heddi kono radio noon kono Suusi Foli ɓe mari tournoi molanaɗo ko ɓentiri président Mamadou Saliou Sow e haray ko samedi dimanche le 15 septembre inchallah woni ouverture on ka terrain yakar are mobilisé de maximum yahe soutenir tournoi o soutenir kadi Abdourahimi par ce que culture on ko gotum en général sport e culture on ko yaadu ɗum pas mal des artistes aussi ko invité a nder toon ara en salmini kadi jama fop e weltani kadi fop donc e yaha e ndaaren keɓu e Bintalali Baba Mali iɗon anndi Bintalali e Baba Mali en fitri mo neeɓuɗo ha joni sa jettike song on anda qualité clip o nana qualité song on ko ɗum waɗi si ɓenni min jaka vraiment musique o ko lawji ɗi joniji ɗi ko sama kala wona par ce que mo kala ko ima taw mbiɗo yiɗuma anguide e yimɓe mi trahisatama mi bonatama kono ko ɗum wona ɗon trahisa oya bonnana oya ɓeeɗa organisa concert ɓeeɗa ina bonnay
bela wala dum do min de yolla Allah walle acha résume s'il vous plaît may Kelebu Bintalali Sow Haja acha Jallo Futa Jallo yidi Futa Masina yidi Futa Toro signé Baba Mali Haja Bintalali Sow Kelebu mara dawra ma Kelebu qualité morceau mara dawra ma ko morceau qualité donc andi ko numéro samedi inshallah Friday Senghor samedi Senghor concert mola nado woni ndeñande gaynete concert Haja Bintalali Sow après be nata lagine be yaay tourner mabbe ko boni kadi fugude allo merci beaucoup wo yehi ara wonbe fugude sa fala fugu naya fugu ya fugu de jotta habina mayar merci aussi wonbe page Facebook fou de actuali hay e goto merci Dramé ami salmina mo en tout cas merci aussi retour jide mi do yide di on jarama mi do wetani mo 78 waton 116 82 38 78 116 82 38 daton yewten fi Haja Bintalali Sow parce que donc ande de do yewde fi mabbe debaji moddi kono e jetta micro makkon tawno e mas bendar manager Bintalali depuis au début depuis longtemps ande ko honde tuma Bintalali yimude ande ko honde tuma ko honno Bintalali pourvu depuis o fuddi yimude inshallah en tawre dum micro ji dim mas allez assalamu alaikum allô allo oui ijabela onoy no marsude day jaw alhamdulillah no marsude no welle alhamdulillah no dammi hedo dama ke honno alhamdulillah ko Prince Diallo depuis Medina Prince Diallo onoy to saba esa beta volume ma seda ok to kala volume ok fusi ko téléphone onoy to onoy to alhamdulillah DJ Bella be fala hare grand jiro jama création émission sportive quoi émission sortie émission ballon quoi ara ko ballon ara émission halde fi ballon quoi donc émission sport fala mais créé quoi wala fi sport on kadi parce que mom mi le ide men hatron jini mun quoi il y a pas de problème sportif ko voilà wono tonto mane si be hebi chance argol ton do émission walla wobbe go hara ko wawbe fi affaire sportive on ngara men kadi wala men fi men halu fi ballon guiné on ka en fait en général si Allah jabi si men gayni darnude ko mon darde ko o yey do wado spécial émission pour mo ara ko sport nani ok inshallah hara DJ Bella weltani kam mam weltani kadi merci beaucoup ok merci depuis 78 116 82 38 78 116 82 38 kon mi wotire non haray sereji di fo salbe Haja Binta yombol do gandi berdo ka concert salminen kadi monsieur Aliou Sow berda horma Amadou Sow kadi salmina moƴƴa salmine honorable député on Aliou Dembourou Sow kanko arko vraiment wadi ko foti parce que mi yiro kanko e mabate be jabo de goddum mi yi kanko e Haja Bintalali Sow be jabo de goddum et puis hari mo mosi ko foti kanko Aliou Dembourou Sow ko député du Sénégal mais ko halpulano parce que kanko ne yawno kam makko mi wadi mo pare concert o wi no kala ka halpulal nadimo o natay kanko Amadou Sow kankadi salmina mo wono intermédiaire awde hendade Aliou Dembourou Sow e be makko déplacé no be arita concert membe salmina Mamadou Salif Sow président ensemble pour le Sénégal parti ensemble pour le Sénégal salminama fewdo do ni be tuwi de Europe si Allah jabi be ka weekend do be hewtay jamaaw kadi wawa yidde ma pecca yette goddo ka ligne allo assalamu alaikum sabana marsude malama faw seeda garanti ala dani ke wona men danake kono mi hore kemalo mi Allah nan de garam moƴƴo Allahumma amin kono do mette hebude téléphone yi way ko ɗum fewde kon ɗo kaɓe alhamdulillah aɗo dabbe on to miɗen nodde ɗo e Dakar on to e Dakar Medina d' accord honno fewndeti
alhamdulillah mi heewi jam fof. merci mais yewtike Merci. voilà merci beaucoup wonɓe nodde ɓe fof kadi wo ɓe hiwriti en e foyne ga hiwritike ɓe kamɓe won ɗon en andini ɓe tum haray jamat tv concert o kadi samedi inchallah ko bele ko fuyo fof ɗum waɗi publicité o mais hay goto suuɗaka koyo fof yalti to kadi yiya holla hoore mo kala kadi waɗa ka wawi ko bacce ko noon woni fi aduna mo kala waɗa ka wawi ko woɓɓeɗen no moƴƴina woɓɓeɗen no bonna mo kala ka wawi ko tum waɗata ka waɗata ko kadi a waɗata kono noon ko Allah woni mawɗo on wallahi azim derɗe mo ko Allah hulatno acca ƴette goɗɗo ka ligne allo allo oui salam eɗa e janno marsude ina noddam ɗo to ɗay gonɗo allo d' accord mi sikki ɗum on kadi yeyi tellement ko welti donc aɗa witte salminima kan kadi 78 116 82 38 samedi ko concert molanaɗo samedi ko gonɗaruma hajjabbitalani so e séréji ɗi fof fotta e bele 5 wona fadde 21 heures parce que en neɓinta concert ko 21 heures yo jamma on hara vraiment ɓe ari ɓe naati fuɗɗe concert o par ce que si allan o jaɓi concert o kadi ko goɗɗum ngo e sofa are law fuɗɗode law ko hannde men wiya ko 18 heures à minuit ko fi wota goɗɗo e wota ɓay jama men o yalta law sina ɗum no moƴƴuno waɗe concert o 18 heures à minuit waɗe 3 heures de temps show non stop jama fola yaha waaloyo mo kala hodde giɗo mum kono noon sen waɗi ɗum iɗon anndi ɓe kañum yalti wadde 22 heures 23 heures minuit donc ara ɓe torike on samedi are law fijen ko fijeten kon si Allah kala hoota kante mbiɗaɗani so falama honde no mari tourné partout Europe tourné partout nder laggi ɗe ɓe falama honde ɓe konna tournéji maɓɓe ɗi hara samedi inchallah à part de 22 heures acca ƴetten goɗɗo ka ligne allo allo jarama hiɗo e janno masude jam tan alhamdulillahi alhamdulillah ɗon noddami hoto to make honno mi noddira on Tamba mi make Ousmane Sow e Ousmane Sow Tambacounda yo Ousmane Sow hanno wiya ko bari yettoɗamo e no ko acce mi yetti Sow on tun no mi acci ɗum ɗon ɓay feere ala kono welatalam on woni welde Dakar toon alhamdulillah sina guleɗi miɗa anndi onon toon no ɓuuɓi ka no ɓutti no ɓuuɓi onon toon no ɓuuɓi onon Tamba na onon toon no ɓuuɓi fewno ɗo miɗo ɓurna noon onon Tamba ɓuri wulde ni ni ko ɗum fewno ɗo nan sina min jooɗi ɗo ko waɗa terrasse ɗo min ɗano merci beaucoup mi weltanike on mi faalano yo programme ar ha jaɓɓitanaɗi zone on Tamba so fekka woto yeggude noon a jaɓinta dalika ka damal galle amin waɗata ko ɗum ɗon milli ina yalti ka mi hara mi ñewti ka jaɓintalalle fijata ɗon mi faalano ara mi acca ɓe ƴetta men ɗoɓe Tamba ko wini ha jaɓintalali ka damal galle amin woni fijude mi faamirawa ok mi yalti damal amin ngal ko 5 minutes min seppatana ɓe ñewti kamɓe fijata ɗon ara o yewti tam bile sengoron ara o yewti bele Senghor ok kero ganda mbeɗe faami yimɓe layi fuujo ko ɓuwoɗa yimɓe purure ay ko annon oɗon ko anditude oye ko an kam faala waddere ma ɗumɗo ɓuri mbarde ɗoloy alhamdulillah nani sinalala yiro auditeur ɓe maɓe fof merci beaucoup kala womo ɗettuɗo o tammu ndaara Jama TV e o émission min ndaaroyiɗa aray min nodditi Jama fof samedi ɓe arɓe soutena Tanti Binta Laali pour deuxiéme sortie maɓɓe on aɗa so ɓe woti Guinée ɓe wotay ko ɓe mantoro ɓe manta Guinée ɓe wonɓe to haalna fi artiste wonɓe toon ɓe ɓe wawa préparé honno ɓe addita Sénégal ga ɗon dentimin
ko yiɗande si hawriti antum walla si hawriti jiwon ko giɗo yonɗo ɗo gandi mi annonci noon ka début émission mi holla on ko waɗa duta sekko mi faaletaki kadi hollude on fof haayi on fof ronkon yahude kono noon mi hollay on seeɗa andon ko honɗum jama o wiiri yo conseil on kadi watte so yi siso kono ka horde o yi marama tiwndi windumon no ama ha gayna wanani o yi maymuna no wi wo ko marama tiwndi woni wonde ko sama kala mi wi yoɓe waɗay no amatuɗo fiyo ayɓe mono kono ɗon ayɓe fof welti ƴetten goɗɗo ka ligne assalamu aleykum allo on jarama ɗo e jam iɗon noon dammi honto ɗon make honno ko min Mamad Saliou Diallo Timbi Oustaz Mamad Saliou Diallo Timbi eyo iɗon e jam jam tum Hajja Binta Laali ko iɗon andi ɗon Hajja Binta Laali ɓe jama wi ɓe ala e hodde ɓe waɗal deuxiéme concert maɓɓe o joni noon min haldi e fof bele sengore samedi arowo ɗo hara so yeeti bimmi yette soɓɓen ɗano to fowto haray ko teddugal le mon hajjama Oustaz Mamad Saliou nam eyo aray ko ɗum enen kadi min faala ko ɗum min faala kala faala ɗo Hajja Binta Laali miɗen invité mo ndeñende samedi o d'accord wano sukaɓe amen ɓe timmi on ɓe Grand Yoff Parcelles Assainies ha unitaire 8 aray fof miɗen invité ɓe d'accord e haari Allah e Grand Dakar wonɓe toon ɓe sukaɓe amen ɓe timmi ɓe leeluma d'accord e telemile fof miɗen invité ɓe ok wano Saydou Moussa e groupe makko fof miɗe ɓe invita nam eyo e sukaɓe amen ɓe timmi ɓen fof il y a pas de problème aray miɗen invité ɓe ndeñende merci ok d'accord merci beaucoup Mr Mamad Saliou ko gonga kono woniri noon ɓe Grand Yoff Harial Parcelles Pikine Guédiawaye ha memanema Malika ha memo Tingueji Diamniadio Bargny ɓe fof no nodda Bele Senghor e samedi aroɗo so Allah jaɓi président Malal fewndo ino pilji ɗi fof no pilji pajandi kono ɗi pilji like hara e salmide Houssaye depuis Pikine Adama depuis Grand Dakar Tanti Aïssa ɓe fof ɓe noddita e samedi kadi inchallah sere maɓɓe fof naw acca mi ƴetta kadi goɗɗo kaliñi allo merci beaucoup salminen koka kadi wonɗo bentali ɗo kankadi o salminama moƴƴa e salminen Kadiadi Popudara présidente Sere Fortifoli kako foli rewɓe Sere Fortifoli voilà e salminen wano Sadio Grand Dakar e salminen Mamoudou Lemba par ce que ɓe fof ɓe wi e ngal ɓe ara salminen kadi Grand Moussa Bella acca ƴetten goɗɗo ka ligne allo salamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah on jarama ino e jam nalato ɗum baba minanali ko ɗum Barkere Ibrahima Barkere hoɓɓe rumde ko andalde lettani Ibrahima Barkere konno wayɗa e jam yewde alhamdulillah ina humpitade ɓe Barkere jooli ɓe jama dagal tan inchallah ɓe jam d'accord miɗo heeɗima Ibrahima Barkere miɗo heeɗima min émission mo ko ara koyo wona on to wonɗo inchallah merci beaucoup Ibrahima mi weltanikema mi weltanike ara koye boto inchallah mi weltanike kadi ɓe Barkere ɓe fof ɓe Barkere jooli jamogo ɓeɗi tout le monde koyde kadi ha moye inchallah merci beaucoup Ibrahima merci beaucoup gonɗo Ibrahima Barkere aussi ɓe weltanama sa nani Barkere noon wiya Barkere joolini salminen kadi ɓe Barkere jooli
jarama men salmini on goto kala inde mum e yettore muɗum men salmini Guinée ko woni Sénégal fo kono men salmini sénégalais ɓe parce que ko musidɓe meɗen tambiɓe Guinée mbaɗe kelle fi sénégalais ɓe Distingués invités, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, pour ne pas abuser de votre précieux temps, parce que le temps c'est de l'or, je voudrais d'abord qu'on applaudisse très très fort le président Malal et l'Alliance sous-régionale qui a goupillé cette soirée, s'il vous plaît. Je voudrais également qu'on applaudisse très fort l'honorable Aliou Bengurousso, député à l'Assemblée nationale du Sénégal, accompagné par sa charmante épouse, Madame So Fatou Gueye. Vous pouvez vous lever s'il vous plaît? Vous pouvez vous lever s'il vous plaît, de la tradition africaine. On les applaudit très fort. Je voudrais qu'on applaudisse Monsieur Aliou Sow. Monsieur Tcherno Tidjan Kamara, Ahmed Tidjan Kamara. Monsieur Bafodé et son groupe. Madame Binta Yambol et son association. Et très sincèrement, bienvenue à Karamoko Winda Diabo, natif de Télimélé, qui est venu accompagner Adja Binta Laliso. J'ai Monsieur Amadou Sow, en chair et en os, on l'applaudit très fort, une ovation chaleureuse. Et le maître de cérémonie viendra faire la présentation exhaustive de toutes les personnalités ici présentes pour recevoir la diva des divas, l'impératrice de la chanson pastorale universelle, cette fois le tour du monde, actuellement médaillée et élevée au rang de chevalière de l'Ordre national de mérite de la République de Guinée. Il s'agit de cette voix sublime, cette voix inoxydable, cette charmante voix témoin de plusieurs générations, celle qui attire, qui inspire, qui séduit et qui rassemble. Il s'agit de la reine Binta Laliso.
Bintolani, lale konjuri sewbe. Ye, andi min imbarali o concert jakala ile pati. Agasa, voilà. Bosipe, siko samakala oyi.
sina soɓe kadi o yii ko o wiyete Hajja Binta Lali Sow la diva comme no Massi Diallo wino reine no musique pastorale en Guinée ka sako on contesta ɗum ɗon c'est la reine no musique pastorale guinéen passeman ko watta kon ko pur et dire musique pastorale Fouta Diallo maintenant woni pastoral international Binta Lali Sow avec son groupe hein o yi kerisi ɓe amay ɓe yimay hein no Binta Lali ano atan ko honto miji ɓaawɗo on woni yimoɓe ɓaawɗo ɓe honto ɓe woni feti yero Ablaye Bere fete hein Rama Sidibé hein Amadou Lari hein petit comment woni oya honno e way mi sooday basan yero julde ndaare morceau ji no weliri mawɗo ndaaray payku ndaaray hara ala souci samedi inchallah haray ɗen bele Senghor inchallah samedi faɗɗi janngo to le 7 haray ɗen bele Senghor o yi femɗo bili no yalti kadi no wadde carnaval pour jama on andu mawɗijo ɗen moƴƴa sereji ɗi fof min ala e accude hay e gooto heɓunoɓe feere yahi ɓe duta sek min accali ɓe ko ɓen min acci to ɗon anndi majjina hulaali kamɓe woni pliéwal ngal kamɓe ɓe darino ɓe wi fa kas ko ma concert on kadi waɗita ko ɗum waɗi so tawi ɓe ƴetti initiative waɗugol ɗo concert sere kala monɗa hoorema wiwɗo arata e concert on haray ko kanko min atti invitude par ce que min naɓanimo kala lettere si goɗɗo ɗo naɓanima gorohu ya andu ko ya esi ɗum jonnama gokku hetta gokku gacca assalamu aleykum allo oui jarama hiɗo e jamno marsude aleykum salam hiɗo e jamno marsude voilà merci beaucoup oɗo ko télé on woni heɗade o jentola donc il faut que ɗanina télé on ara ardina hakkille ɗen e kamɓe wolta ko walla ɗoyta télé o seeɗa par ce que haray ko min tuwa yalde kadi télé to darami o yi Binta Lali Sow ko waɗi jon sakki ko ñande ko oɗo morso tumi woni o wi hollude ko heddi kon on daaray kadi ka télévision Jama TV à partir de lundi inchallah 14h30 15h30 haray ɗon ɗon o yeddije Bela Joli émission mon hotre Fouta 100% ambiance donc en waɗu amaturo fiyo ay ɓe faamu ara amaturo voilà en salmini kadi wonɓe liberté siɓe fof ɗon ɗo darde Jama TV salmine wonɓe Parcelles Assainies kamɓe DJ Diallo aussi big up à toi parce que vraiment mon ami mon frère merci à vous merci beaucoup salmine kadi DJ Diaw hande noon e salmine kala makko Mamadou Winda Diabo depuis Wakam la andi ton ɗo ɓe huurife par ce que hiɓe ronki iɗon anndi en duwaka jillirde gamol e mayde kono noon ɗon anndi baaba e maɓɓe woni ko feƴƴini hanki ɓe surra hannde lagine kamen baaba en karama combat noon mi anndinayi on ko mawɓe ancien combattant ɓe woni ko feƴƴini hannde ko waɗuɓe 14-18 par ce que ɓe heɓi duuɓi 117 duuɓi 117 karama ko Mamadou baabe maɓɓe heɓi hande ɓe feƴƴini hanki jemma vers de minuit 1 heure ɓe surra hande e 14h hoore koofi télémilé ka karama ko Winda Diabo yo Allah hilnoɓe ko yafude ɓe yafaɓe salmine aussi arnoɓe fof kadi hiwragol fawde nde merci beaucoup haray weltande jama fof wona o ma o émission men o jollanna ça dure 5 minutes mais mi yewtani to hunde wotere hande aduna on ɗo ko piiji ɗiɗi woodi wiya a waɗay goɗɗo ko boni mais sa waɗi goɗɗo a sumnatamo kala ko waɗɗa ya andu hakkundema e Allah ko hakkundema e Allah waɗuɗa sa waɗa e hakkundema e Allah o a waɗi hakkundema e Firawna ñande janngo an tigi anda ko waɗɗa kon haray ko an waɗi minen tori jama on fof surtout ma promoteur enen promoteur ɓen wone hunde wotere mo kala ƴetta date goo golliden mo kala golla na oya date o yaw hara c'est très important yen guéridiri c'est très important yen kamdirana c'est très important yen ronko fottude sen fottali wallay en nafilirta salminen kadi wano Mamoudou 6 avenue kankat mo salmina moƴƴa moƴƴa
salminano DG e Teli Karesim Giro Jama ɓe fof ɓe salmina Yasin madame Wuri aussi madame Ba salminama Mariama kadi madame Bela Jolil wonɗo ɗo e Wakam e salmino moƴƴa moƴƴa accrochement Wakam mo ɗon mo yeeɗon ceke kala falano ceke ɗo arde ñama ɗo haray ko ɗo wonde e waynodirde émission mon so Allah jaɓi ha ñalade wonde ƴetten dernier auditeur walla auditrice allo alliance la suwe bio on jarama ɗon e jang ala toon DJ Bela Joli alhamdulillah ɗo ɗo ko vice président toni Aïssatou Koundara on salmina weltana merci beaucoup menen kadi mbiɗa weltani on e fon e golle mon ɗe ka alhamdulillah ko ɗum fewni on salmini kala wawɗon jettade nani naam ara jama on fof kadi no noddita e huro jama on fof hay goto mi accani d'accord heɓunoɓe feere yaɗi ñande ɓe heɓano feere yaɗi haray fof kadi no noddita e samedi lense ɗo allahu lan ɗo jaɓi inchallah d'accord ay ɓe andi ko heɓden ɗo kon ɗum miɗo gandi meeɗa arde Sénégal ɗo ka tanti bintalade so non alliance ɓe créé par ce que alliance ɓe créé ɗon ɓe kala mo kala haɓɓito bonnay ko alliance créé kon wawata makkude wayi ay wallahi DJ Bela Joli nde ñande jagana mon toñilan non kadi imaji foti ɗo miɗo joɗɗina yeeye biye dessan ko mama komi yii ɗum ɗo no yalti ka télé ɗo mi tawi machallah ɓe ennoma voix on tout sa nani voix ha jabbintolale on tun a fesay andita ñande go machallah lewla cat wallahi wallahi tika o jikanam ɗo cereji ɗi fof nangita kadi koko wowi ko mayɗa gandi koko wowden wadde wonden e wadde kadi d'accord mi yurike sere Madina Hulani ton e marena e memɓe ɓe jeɗo kala hajja kajjati ton e Jassaw mi salmini kanko kadi Coumba Silla e groupe makko jokkunoɓe sere Madina Hulani fof madalla présidente Nati Satou mi hiwro sere fotti fooli kadi madalla présidente hajja kajjati fof dara e ko yewtiri ɓawamen men fopp toon somin inni ɗo mi contani falƴe d'accord mi salmini tanti Binta Yombol sere San Rival no hiwra sere Mama Aissari 3 Aissatou Camara en fof machallah Male en fof machallah nani fof no salmina nani d'accord nde hiwroɓe fof nawoma haray meɗen habdiɓe kadi e samedi inchallah miɗo wondi ɗo e kanko hajja maymuna e maraba timmi d'accord machallah merci beaucoup ok merci beaucoup kanko wonno vice présidente femme alliance de la sous-région kanko e kodire Jo Diallo mo en Aïssatou Koundara e salmimo moƴƴa moƴƴa e weltanikemo kankadi en même temps kanko woni présidente France Club Boubacar Horéa haray kala kadi wonɗo ka Boubacar Horéa France makko fof en salmininde accene e goto donc émission mi falama honde jama on falaka mi wota allez assalamu aleykum allo allo oui ko min Mama Saliou arti Mama Saliou ko an arti ko ɗum fewni eyo ɓe weltanike o maɗa welti fotti Mama Saliou ay ka Binta Laali woni wadde kon ka e wallahi mi yi ko gollata kon awa Mama Saliou ene samni aray ko mi yejjiti fi salmingol ɗo bandiraɓe an eno Mariama Mali Pardoua e jam Mariama Ba Dara d'accord wiyete Hadja Binta Yombol aray ko ɓeɗo mi salmina ɓe ko Mama Saliou Timbi il y a pas de problème Mama Saliou d'accord aray miɗen salmina ɓe miɗen invité ɓe ka programme samedi inchallah Mama Saliou nani aray miɗen weltani o foti d'accord merci beaucoup Mama Saliou Timbi haray auditeur ɓe noon joni e yafodire so Allah jaɓi ha ñalande wonde ko kadi par ce que jeudi jeɗen ko émission daroyɗa lundi jeɗen 14h 15h émission 100% wotre Fouta émission ambiance donc ko yimma ama voilà jeudi jeɗen fof ɗon hen ko émission débat marɗe mais si tawi tum chantier on gasi Sidi Deylo président jeunesse moyen Guinée o monsieur Wuri Thialere ɓe hewtete ka télévision ɗo président Malal ɓe hewtete ka télévision ka émission laaba e poyi e woɓɓe ko kadi woɓɓe yeɓe fornidiri no heewi e côté Guinée ɓe surtout mam moyen Guinée président passé ala ɗum wiyete président ko wiyete moyen Guinée ɗum ala ko profiteur woodi na président
walla ko division o yimɓe ɓe waɗa président c'est pas un vrai président en arta e ɓen ɗon kadi sallah jaɓi par ce que jamanu wulde moƴƴa moƴƴa acca ƴetten goɗɗo ka ligne assalamu aleykum allo oui on jarama jam tum ka wonɗon ɗo wonde merci beaucoup mi sikki tum ɓen ɗo koye laawol woni je ne sais pas kon ɗum haray si tawi client ɓe jaɓali e wawi kodde émission o anndi jamo no wulɗa émission o ɗeɗo balɗe fof émission ala wadde anndi télévision no en santé d' abord ɗen egguno ɗen sallude e sago men yesala e fof so continue émission ji men ɗi mais hiɗon anndi ni jalajo acca ƴetten kadi goɗɗo kaliñi allo oui ɗo laaɓi voilà laaɓi kon ɗum fewndi jantu ko wandi kamɓe noddi on mi anndaali taw ko mariama timbi mo hajja binta laani sow mariama timbi mo hajja binta laani sow ko min noddi on anndi gonɗo noddi on on no weɗi min no welde men ino labano yaade no laba kadi merci beaucoup mariama timbi toujours meɗen men décourage aji to yiki jama men ah bon hay so wi en namuɗo ha ko lewru aroru hakkunde ñalla aray meɗen e disposition mo hakkunde ñalla kan woni binta laani ko min waɗi kon ndiya ñande ko sama kala ah bon bele jooni nam yaye goɗɗo on hawti ñamugo no nottita e jamde o maɓɓike o talama hara yo holle no ñamira kono ɗa yawi tan bele jooni ɗaye kaw na a wiya elan kaw min komi kawma a ƴetti allah kaw wala e nder musique kon kaw acce habbela par ce que miɗo siwrini kam tawi a tommi ɗo ah bon miɗo hawji e samedi yewtino mi yiyata samedi yewti sallah jaɓi awa ndiya ñande komi ko seeɗani men waɗi ndiya ñande awa yoɓe habbo e samedi ɓe yiya kadi goɗɗum goo kadi inchallah mbeɗen préparade fiye samedi o ilan andi fasikuro ma wañi hoore ma ɓe motivité moƴƴa pour aygo sutunama ok ko juta chèque waɗata ka ko bele Senghor waɗata bien Senghor voilà haray mbeɗe inviti ɓe fita ɓen fof miɗo inviti ɓe jongol cuuma ɓen fof miɗo inviti ɓe labbe ɓen fof wonɓe Sénégal miɗo inviti ɓe telmiɗo miɗo inviti kala pullo Fuuta wonɗo ɗo yiɗɗo hajja binta laali to min naali de mo yiɗaɗo kono noon kala fanjo hajja binta laali kala fanjo hajja binta laali to nden ñande haray mbeɗen habbiɓe kadi d' accord ko sago amen hankuy ko yon joɓɓanoɗen à partir de 20 heures haa weeta inchallah iron kay ko an moɓɓen naado menen merci beaucoup mariama tim ara meɗen weltori émission o meɗen welti on jarama merci yo Allah laatinan men yoore jam moƴƴen allahumma amina ya de ñande ne waɗay ɗon waɗen amaturo fiyo ay ɓe mono waɗen amaturo ko fiyo ɓe mono ko fiyo ɓe mono min ko elan turi ni kaw toon tuolen mbiye kaw allo no mi firti kaw mbayni tawinnu kaw abdela mbi waɗataade goɗɗum na Allah jarama aduna deyɗilwanaadole Allah e yimɓe duna wultite ñeɗataake e yimɓena ɗayiɗorama weratama woda ñawde haɗi soda ko ñaali arsike ɓura juutu galliɓande arsike ɓura juutu galliɓande nenon arsike ɓura juutu galliɓande arsike ɓura juutu galliɓande aray nde ñande meɗen habbi famɓe amen ɓen ko meɗen habbi fulɓe Fuuta wonɓe ɓen Sénégal meɗen habbi séréji ɗi meɗen habbi séréji ɗi ɗi fof majji andi simi limtiɗo joni ɓe inni seneɗa e ɗa séréji ɗo mono ɓe nanali yimɓe man séréji ɗi fof meɗen invite ɗen ñande luttino kon fof nde ñande min fuɗɗaki taw continue yoɓe ar men waɗa faya nde ñande Allah merci beaucoup merci mariama timbi merci maymouna mali merci aissatou koundara merci aussi kala mon ɗaro en tout cas feɗo darde Jama TV ka salon kadi kamɓe loja ɗon par ce que langandi tan que émission o gasare ɓe simde émission on e salmini ɓe weɗoreke kamɓe sisoko fof monsieur Saliou ɓe monsieur
ko yaate tout le monde en accali hay goto ha donc hande noon e émission men e haadimo ɗo si Allah jaɓi ha yontere hande ka goɗɗo kayno ka ligne o Amoramiya assalamu aleykum aleykum salam on jarama ɗo e jang towne voix mon o seeɗa allo voilà aray tigi tigi on ko noon woni salmine kadi Aissatou Keita to e Thiaroye kankane mo salmina moƴƴa Camara Thiaroye Petiyero ɓe fof ɓe arno concert o en tout cas fammata depuis Kermassar ɓe wi kanko wino vraiment ɓay ko lendi on hanno programme makko on malgré lendi on kono arno salmine Pape Sow ɓundu ganda wiye mo chapeau à Pape Sow bravo Pape Sow en tout cas merci pour le soutien en tout cas mayi ƴetta kadi goɗɗo kala yeñi allo 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 oui jarama ɗa e jam désolé mi sikki timoɗo alalange nande acca salminen ɓe Mbour ɓe fof par ce que télévision o wawi Mbour Kaya ɓe fof ɓe salminama Joal Fadiouth donc ɓoypima sa aussi o salminama Eva Niang salminama Yamati mbi aussi kankadi mo salmina moƴƴa moƴƴa Pisni Margan aussi kankadi mo salmina mo maali on haray kono mi andina on tun samedi inchallah à partir de 16h 18h 19h 20h haray eɗeɗen hewten Bele Senghor aya yette dernier maintenant dernier haray gayni an ɗon allo 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 merci beaucoup aray ko ɗon wonde e waynodirde salmine jama wona o maw grand alpha Mr Alpha depuis Colobane si Allahu lando jaɓi min salminima ɓe salmini kadi sans faille noon min salmini ɓeygu ma min anduma so Allah jaɓi denna bon dimanche inchallah min yaha min tawde idde bobo ɓe Allah lan ɗo waɗu feƴƴa e hoore cam moƴƴere ay même le régime inchallah monsieur wuri ɗo jama min fof min yahay ko min woɗɗa ɗo donc ara ko teddugal ma defu ɗum ko yonata par ce que min mi ñamay tew mi yaray ƴakka e lakkiri na noon ka mi ƴakka e tew mi ñama e lakkiri voilà ana teddugal e ma si feƴƴi ɗon salminen Alpha Guédou mi sarayimi ɓe fof ɓe salmina Sousi Foli résident à Dakar tournoi maɓɓe on le 15 si Allah jaɓi e waɗa ouverture on ko hommo no intira tournoi on ko président Mamadou Salou Sow président parti ensemble pour le Sénégal big up à tout le monde et samedi à partir de 22h jusqu'à 5h du matin non 20h alors fuɗɗoɗen e 22h ko ɗum min toyi on merci bye ciao merci à tout le monde en jang